Kanong misisa takad isong sambayang. Kinarahingan isong kerjaan sorga, kasuabon diti, konsikaw tu nakapagyampay kaguyahay, maya diti pitimungan sumbayang nga misusuab. Mayno hupayahay, maya diti piramutan, maya nagidot kayong kakotondahay, mo'y alano sa pelajaran dot katarimo dahay, milah naging manahakot pangahakan umadahay domin sa mo kumadya. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Maburas ako sa nang kasuabon. Sanong hari Sabat kumadati din sanan. Puji Tuhan tu kapag yampay ta kakagudot. Kasuabon na ba no? Tadaw Sabat. Makita ko nga nga sapong na rin napasik ba no? Puji Tuhan tu isoot kalangadan dati damiampay iswang dot ay kaisisan dot sumambayang. Puji Tuhan na gitu ang sapong ko nadapasik kapasik ako di pukul 3 nunurid di nga nakaimpun na sumambayang nga DM3 tuit pansusuway ko pinili da DM3 pukul 3 damin susuab sumambayang DM1 jam 1 tengah hari, DM2 jam 2, DM3 pukul 3 ngamin susuab. DM4 pukul 4 sa dapon. DM5 pukul 9 tatuang. Wah, mana tahu sumimban DM1 pukul 1 pitang tuong. Oke. Bahino na po nga tulo na po panambarasan dati. Ihumo no kinarahingan. Sira na po ay akito dati lat tulo da panambarasan nga mimbulay ni paguhatan dat lumisok di kinarahingan tu man ihumo. Hinggay sila tu man ihumo. Ila itu hatta kapagulo dat kain talang ka iginawa dati. Iti napakamayan dat nakura tu ihumon nga papakita dat akon ko hinakasari. Iri kakuan da ihumon dati. Kamun pa nga akon ko hiri kasari. Iya dihot ay kahandaman kula kamun da ihumon. Haratimpu dat tumagak. Haratimpu ato ko nun monotos ta ko pa maghihum nga anon do hino. Moy dat ay orotian to kolo umbalay to kod mangintalang miampad piro-piro ilustrasi mahadah dat orotian dati lot pengkukuro kamon dat ihumo na kinarahingan. Oke, jadi apokatilambus nga orahyan ko ay magangat tot isa o kapoilan bulan 11 na did. Bulan depan bulan 11. Boleh karid umbalan dat 30 menit na pelajaran.
Si umbala ko 30 menit makukuro, okay? Jadi umbalan det 1 hari bulan 11 setengah jam. Umbalan toko makukuro sekiranya pod lumis kahom man toko umbalay setengah jam lah. Nga 1 jam pwede bay no. Oke, mantad ko di pelajaran dati di kanihab, karait do komondo momiyogo, cemburu. Panaya i pelajaran kai dati di Kaswabon tok kay lakom hingga aransak di kanihab DM1. Umbal-umbal po did minung karabi ko ngonduan datuk ada adalan di kopiyod ay momiyogo. Kumain na po nga kakitanan na po ina po obimpiyogo hiti nga itit kusay gi. Tu di kasay baw iti kakusayan dat ay ongatil piada ongatil piada nga umaman na po didit kongonduan poro buso daod pasal dat momiyogo nga di kongolay tit kong kakusayan kumun po nga yadit obimpiyogo kan tit kusay ti bo. Ay napupusan nila kamundat ay nawayan natin lang momiyogo to Kaswabon na bahay na nga mangigit ako isa o ay ilustrasi kapagalan dot may dad oratian datilat paing kukuro kamundat ay ihumo na kinorohingan. No kumbala ko dot tingkatan 3. ano di only one na bay no. Ino pwede gulo nga 2015 kang nga saraw ni kapyo bay no. Tingkatan 3 ako no po nga taon 1995. Tingkatan 3. Padam 5 taon. Ino po isikulan dahil di nga sekolah pedalaman amu imilo na borasan do iadada ni tulun mo ain tutunan piya nga ikaputusan da tao sanong ka. Mau tidak mau nga hilo ni sikulan tu hilo somok SMK Tulid. Nga hebat mo ti SMK Tulid da bay no gi kombalid isuanggot akademik kurikulum nga juara kedua. Dia. Jadi antakan po dihom manta dapat tingkatan 1 gisam tingkatan 3 po sikula ko hilo lah. Milo na boborosan dat ay duan po kapyo. Dari sudut pendidikan antakan ide. Tu ina pa isikulid di nga gulo na po nga SMK Batulungo yan. Kaundali na dim SMK Tulid. Kelas kuno po nga paling top. Nakuro to paling top. Hari tingkatan 3 aku di sorom 3 nunuhi di ABCD 4 kelas. Jadi 4 kelas na dahayat B 3B paling top lah antakan ide. Ino po isigu da may suang gahiri nga kaswa kano po disigu kasuang kuno po ditinga niya galidit sumo nung no po ginawa ko ka. The top ya, paling top ya. Kumbala ko nagi dot ay asilih dot ketua kelas antakan idi nga kasaruan no hom panulong doho na pakantod tura siti nga panulong na kanto ako nga dit ketua hiri no panulong. Jadi ino pa'y ketua nga harasang ulo na tandu antakan na po di nga nakatunang no ti itandu di nga kakitanan na po memang gat sumandak nagya kakitanan la. Ino po hit guru kelas dahay nga sangulo no guru science.
Inapahit asaraw kapi ako it aralan di siya manudok, mangajar nga sera na po mangajari siya tulisan na tiganda red hirid papan hijaw, papan hitam nga hijaw yari tulisan nanda nga papatarang na po siya nga mangimbilas. Mangimbilas siya iti na po diyati kasya tumomod na di siya mangyala pangimbilas ko kama kasya sayra na po mangimbilas ako nga asaraw nanda ako to inapahit pinaboras ko nga antakanit o minangimbilas siya umpay ka pinaboras ka. Jadi asaraw iya ko nga asaraw ida sayra na pod mangimbilas ko nga asaraw dako ti pelajaran dat ihumo na kinarahingan ni pelajaran di siya antakan minangimbilas. Nga suway ugari bo. Sakir na pamiagal ko ay miboboras ta ko sa ulun. Kasyo kad ditambalot ipon ng kiboras mo nga iya lo ko. Akon ko iya ka mo yun di siya di akon ko sa mustinya harobilas do. Kadang-kadang got tumomod na siya mangimbilas nga ginawa ta ko na po ihati nga yun dit harma to di bilas ko tito mangimbilas siya ka. Nga kaubasan gid yun di ba? Kakita ta ko na po wakon dat harobilas nga yati nga moda si harobilas dati kayoon to ko nang daladim kakita ko na siya nga iya nga mananganod. Oh, kakita siya bilas iya nga mangka. Jadi kandas siya dat mangimbilas iya hay nga mangimbilas nga diri kalas. Ya tapat lagi dat ngaran ngaran na pada kapiyad dit kampung tulid idi nga atulid, atulid tumano da pod nararangaw ko nga inapay bawang kahirid kampung idi nga atulid ba. Nga karikat na ti gipon, di Columbus sa atulid, tulid pa di tulid da kadi iri na di tulid di ngaran ka bo. Walang pentapot kapi ala. Jadi ino pa di guru kelas di nga may na dia hay pagiduduo dot isa na po kalas nga talu baris kumoyso panangi galibang sapit talu hamedya hilawanan talu meja hirit tanga duo meja nga ino pa'y nakangamid dito ang Pinay nga ino pa'y talu meja iti tandu ilaw di tanga kusay. Jadi dua tandu isa kusay hirit tanga hiti dua tandu isa kusay hirit tanga dua meja isa kusay isa tandu dua sawod di dua sawod hirit misan isa sawod hirit tanga mingam ino pa dit idoho dot ay miyam paping ino pa'y hiriwanan ko nga iti panulong katua kalas. Nga ino pa'y katua kalas idi nga no katunangod antakan ni dila. Ino po hit agayo kabungahan ni ditong Pinay nga ino pa di hirid panangi galibang ko nga muhang doho. Iridi kabungahan dahiri. Manatas na siya iti dit momonsed magihumbarandat onuan kud nugya perhatian da dusun onuan kud perhatian magano siya perhatian ko po manatas ni siya magihum miagal ko manulis ako na lagi manulis ako pintaan ako matusya dito mamakay no po iti pen sala nga si kapo po siya mo edit liquid paper kapo patunoy do. Suway keri manulis ako magunad pencil kayo ati po kasya mo nga kagidit hiti na gidid
tapaya sepayanan det paraut. Nga ieu digana igana baju opurak ino page finapo hindi nga baju opurak pagari malapahan na gid dit. Wah ge finapo baju ukur warna biru kardi. Jadi hiti di paraut, hiti di paraut. Oh tipu nga kamo ngokogi paraut patahak doho. Nga ino pa'y kainsalani di tampinay nga amo ako namuhanggi tando. Ulam nakura rito ede. Aratan no kuno siya. Ako ni banda ka piya ka kiurasura si boka piri ba. Jadi selinay do san taon dat ay berjuang na matudag siya di nga. Ako ay so na pa'y ginawa ko iti di takoro piyad. Ay mayaan mo. Jadi nga iya di piya nakabasa ako di buku dot remaja harus mengetahuinya. Antakan di. Ina pahit nakita ko dihirid remaja harus mengetahuinya nga hali piad ako orohian ni dit lawan jenis itandu. Sekira kusay to ko lah. Ako piya orohian nga kada na papakitad iya na po nga aratan di siyo ka. Jangan tunjukkan bahwa kamu membenci dia. Jadi iri nakadihit tinanud bingung boyo metigadit ang mulok po gi. Ang bingung boyo pagi tinong katuo tinang kalanut. Tok osong kiwal. Jadi iri no di tandudan ko di. Aku orohian di tandu idi nga ako ipapakitad aratan ko siya to iya di pinanudukan di hirid remaja harus mengetahuinya. Jadi layan sajalah. Kaman ko na palayan nga papolos at paraut. Pakayo ni paraut. Papolos at liquid pepper. Pakayo ni liquid pepper. Papolos pamadam. Nuno na po kita keperluan nga tuk harongay. Tanak gasigo. Kahit na di PMR 95. Hari taburus. Ino pa taburus nga suti na di imandada keputusan PMR. Imbulay na gidi ginawa ko muhanggit. Itando ba? Ngahiri na di ta aramay di. Imbulay na di ginawad muhang di. Nga no kadi nakatali bo di ano di karuba. Wah, karuba pandanetid imoy pagano keputusan ka. Ngay na di keputusan nga hingga di rangus po nga iso. Ay di na kita. Ino pa din narangaw ko nga nakasawa na di siya bay na lah. Nakasawa na di nga ay sino nakasuwang di mo nang sarundong lah. Ulam nautus kanta dati di antakan di ka pa yung kurang. Iswang na pod kita Bisaya 55 ayat 6. Miagal lilapi na po silat PE dahilo. Ihumo na kinarahingan. Dadamot at kita pakasari. Ito ka ukabayam ana apalid ki. Isaya 55. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dada metemuhangi sumanda kay tampinay Melbourne. Ay, Melbourne. Koray tayo nang di Melbourne. Dada metet harap papalua kay tampinay Melbourne. Ngano gi. Tumalib mo tiri. Monasol lagi na. Ya di mari gi. Atumbayan ako ipagilitan ako nga gumuit di. Itinapagyat kusayem tando nga miagalat mianda the timing mo. Kadang-kadang kapag kaubasan kapag tando lagi. Paguli tando katali baginaod tando nga muhang lagi kusay.
paingkuro po nakatali bo ginawo haron no suway sangano. Jadi dadamot dadamot haro po mangusa ko haro po mangunsub, bulir paingkukuroh det ay kinorohingan haro nangku dot miagalilo ko paingkuro haro nangkud tumalib ko amo. Nga noboros dahiti kita Bisaya ihumo no kinorohingan dadamot tet ay berkenan imilo orohian pod ay humdati. Om lohowo tokono isyo dadamot dot ay nukadhilo osomok. Miagalo padadi ditenu dige. Dadamot temuhangi sumandak ay rinodari. Ko hinggo din nakatali bodi nga imbulay nagidadi ginawod harot tapurimanan nga nakoin sadu no anahin no. Jadi nakuroh tu yati no po nga suhuon toko dot magihum buat kinorohingan. Dadamot tamino po. Rati no pulay tampinay nga orikot matitimpu dot magihum toko piak kinorohingan nga ato ko no milo. Ani siya okito. Om momolohaw to kasi dadamot to asamo kisyo. Kamoy na po nga sayrad ori katatimpu minsado na kinarahingan kumadati. Paingkuram magihum da kinarahingan. Haray numan po kita na dahilad ayat 7. Iso na paralandat magihum ba kinarahingan nga monongkiad to kadiralan dit amu osanong. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Ilo isaralan. Suai kairi haron no pohit o sorow-sorow datid man dati pendalanad it araat tong kiadan dati. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi hilan po nga haro duo numan pakiton no numan pentalango. Kumoiso sekira no pod ino pairalan di nga apoin topot tong kiadan. Irino isoot aralan dati dot magihum da kinorohingan. Kumoduo sekira na pod ino pa isuang ginawo no nga papaindalan di taraat rancangan apon no ko tumboyo nga iadaan. Napalid to ko gumuli sekira kiginawo mo se karaton tong kiadan. Osonong no dot isiyo iati na po nga gumuli kumakinorohingan om kinorohingan no po nga osianan kumadati. Om kumakinorohingan dati isiyo no po nga manahak dot pengampunan dumabay-labay. Jadi mengirod iati no petingan na palid gumuli toko kumakinorohingan osianan obinsianan siyo kumadati sekiroh dono koduso toko nga ampunan toko kinorohingan. Jadi aiso no dadi kamoyon dot ay kulom ampunan no kupagyadi hotid agayo o gumu no dohon duso ka. No boras sa hilod ampunan to kay nga gumuli to ka nama. Gumuli gi. No kumbalo ko pengalaman dot tahun 2009. Tahun 2009. Antakan pa di nga melayani ako di hilod Intilibon, daerah Tongod. Agayo hitik kamu na daerah Tongod, ay di na tongkop. Harohot isoot keluarga hire dusak-usak kot ngon kasari ko empuya o. Nga ino pa'y karamayan kumediri nga ino pa'y kayo na ni dihom kapuruan. Jadi mo ino po diri hom hari Jumaat mo ginodo. Kebaktian hari Sabat
Ai kabaktian nam, potluck lah, makan. Tetuong, hiri kago hitaramay, tetuong mimpanau, may pakitambang. Jadi insan tadaw, kai dat katali bahari Sabat, bah kano mimpanau kad ditambalut, apat ti hay tulun. Bah sapiduo i bawang po di nga buli di nga matirid harap harap ruton saga natikid. Jadi saira no pod minagindalan ni hay, pikiro-kiro dot jam katuru na gitatuong, atok kom pakabangay mo ti ditiso, pakabangay mo ti siyo, tangkus ngong tok babay no nadit ka. Ngo intay nga ay sinununun sadu. Iho di minay intawng dit it kinenan di mo. Tangkus ako minitakad intay ayso. Sadu giati kangko. Ano ri ka. Jadi pamanaw-manaw ko takad-takad ako. Kokito ko tanak. Tanak ko tambang. Manaw-panaw. Suhut ako na di. Haraw mo tihitig. Ay Tuan Freddy di spotting siya di ba? Suhut-suhutan ko di tanak ko tambang. Intangahan ko na nga. Miyagalok pi tanak ko sapi. Ay kita ko nga oit ko mamabot na kita ko. Nga ako tanak po di ko piyohoy. Nga suhut-suhutan ko panaw. Lumangi siya diwatang iho nga lumang. Duo na ginawa ko. Man kulo kango ka. Ay mo ti manang ko siri. Miya galid dit alaya mo. Nga ino pa ikababasog. Ikababasog idi. Panaw ko muhut-suhut ki. Pong ni molahing go hirid sampapaping. Pamangkis mo ti molahing iri sampaping nga. Tok ilo matudi tagayo ka. Nga ginawa ko no pod antakad di nga okon ko makimamaha bo. Ginawa ko no pod antakan di nga ay pagogoyon pulot koro di kami memang tanak po ba ako nindo ko ikasususula nga tanak. Pagogoyon polo ka. Jadi monguni dihirit nga kabulong ko tanto mod kawadanan iri dine ko ngo pa didod mamancing bo diri mintong mo nga hinggo did ay gia alapus bo. Ay gulian nagidi tanak. Guli ako kago. Ngoyo ko di manatas ako pa di maghihom nga. Minalo pa di. Ano minalo? Hire ako na din maghihom. Kung nakakita. Paguliay ko na din. Paguliay ko. Sayran nakarikat. Pinatilambus mo tidahay paginalanan di. Gisampukul 3 min susuab ayso. Mata po bon nga ayso. Tantaraw nga ayso. Karikat hirid tiyo nun. Pukul 3. Kasuabon. Sayra kasuabon. Makan. Di kasuabon. Sorry tawa ko na di. Ino pa ikasadapid di nga. Paingkari mo ka. Togod na di. Dit amo na di siya puas hati mo. Chi ka na siya. Ay may napadari ka na siya. Sakira na panumano ri nga ihumon di malahing daw ka.
nga tanak po gyud kita kubok, pagogoyoon po da Kang. Kado di siya amo na siya puas hati. Nga tepet kabem iho nga ni ku dadi ihumo kago, nga bobos po maghihom nga ano kito, kampis barait. Iri na kamoyan dat dadamot tat ay hino, manto ka ihumo. Tu harating pud mo natas to ka pwede maghihom nga ano hino. Paingkan lagi kadaod kumakin na rahingan. Yang dikejar ay yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Kadit ieu di mari ge. Ya, ieu di kakari. Jadi ay ngonto kana podi patapiko dahil kamoyan dat maghihom da kinarahingan, ihumon na kinarahingan. Tapat timatilat beras dat kitab Yesaya 55 ayat 6, 7 hilo. Dadamot dahin pa kinarahingan dat asanang ta ko maghihom, ihumon ta ko. Dadamot ta apurimanan asama kisyo nga lahawa kasari ta ko na isyo. Tu haratimpu dat ihumon ta ka pi isyo, ta ko na aruban. Ihumon pe tanak katambang pinggigihano puro nga ano kito. Om orikot na patimpud momolohaw ta ko pi kinarahingan nga miagalidit ayso na simbari siya kumadati. Harakago pira-pira ayat dahiti. Isuang dot kitab Amos. Amos 5 Kitab Amos buku ke-5 ayat ke-6. Ihumo na kinarahingan, iyo kayo na po nga paimpasi. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Moidat isya na pohom, kada do suang ko keturunan isup, miagal ko tapuy, it manguuh. I manguuh ngay, miampay dat ayso no hikano do mamisok. Montok ko Betel. Mila dati pempunan ho di ayat 4 pula. Jadi dadamot dot ay miloh to pod magihum do kinarahingan ihuma to kono. Iso na pot ay tamodan na kuratu magihum to kinarahingan nga naboros isuang Amos 5 ayat 6. Maka kamu akan hidup. Nakuratu magihum to kinarahingan tu isuang na pakinarahingan nilo nga haro ko posyon. Kamu akan hidup. Paing kukuroh nangku dot ay ralan-ralan dati do magihum kinarahingan haro naginuman borosod isuang ga Amos 5 ayat 14 podo mapat. Ihumo na osonong kada ihumoy tarat. Iso na poralan dati ay magihum ba kinarahingan nga magihum to kadito sonong. It ang sonong. Cari lah yang baik. Kada to ko pagihum bitarat. Isu hanggang nuno na po nga ilo no dagay mandati bo. Kamoyan na magihum-gihum nga o insana na patulon nga magihum bita sonong. Kada na do ko sansagay Melbourne dot ay ilo ni ko kuan magihum siya dit sonong it idi siya pangintangan nila bo. Ko basan nagati iti magihum-gihum nga haro nagay recommend magi. Ay isiyo ka. Nga monikid gati tulun nga harati pertimbangan bod ay osanong muntok daw. Jadi ito kay insalawon ni rito nabarasid hodid ayat hapoda mapat carilah yang baik. Nga sarita no pa film iti tonga kusay magihum bitong osanong.
iti tongondo nga magihom idi tongo sonong, kamon na pa nga, sonong ngai na pa ihumon, ikusay nga magihom ta sonong, itano nga magihom ta sonong, no pa di ihumon. Kamon na pa nga, magihom ko na pa di sonong, rati na pa nga, sonong ko na di. Sumonong no bagay magihom ta sonong, di ba? Irinday kamon dat sang katampaan ka nga harigat pilihan na tulon iti ba. Jadi iso na pohot ay ralan dati do magihom makinarahingan nga ay momonsoy magihom takod dit sonong. Papendalan dito sonong. Cari lah yang baik. Supaya ya kono po nga pimpasi. Magihom takod dito nga sonong, kadaan na it araat, moido iyati na po nga hidup. Supaya kamu hidup. Miyampay dat miyagalidi, kinorohingan, miyampay dia, miyagalinuman ku poboroso. Ayat kahapodam 5. Karatay ito kanay araat, kau pusay ito kanay to sonong. Paingkokoton no kaadilan, dahil pintu gerbang, mungkin da kinarahingan, olisi, dit no luwalu do katurunan di Yusuf. Suway ko magihom to dito sonong, nga numan nagikago unsubo, dot iyati na po nga, okon na ko mangada. Ayun. Magihom, okon na ko magihom to dito sonong, kada to ko pagihom bitaraat, okon na ko no 200 magihom, nga karatay no do ko itarat. Benci lah yang jahat. Kada dati ihumay tarat. Okon no ko ihumon dati nga karatay na dati it araat. Iyo di pagangatan. Ilo no hot ralandet ko tilombus dati det popokitod iyati na pa nga magihum na kinarahingan. Tanda-tanda do iyati na pa nga magihum na kinarahingan, nuno na pa'y osanong nga irihi gompion dati. Irihi kanangan dati, irihi pendalanan dati, iri korohian dati. Baik dan benar ya. Tu ino pa'y baik, hindi nga, tidak semestinya benar. Jadi baik dan benarlah. Oke. Ayat kalimpupusan. Isuang dot Zefanya 2 ayat 1-3. Ini kajarangan iti ayat dati bain lagi. Isuang dot kitab Zefanya, buku kedua, pahimpunan takan pod mantadat ayat kumiso. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Semangat toko timung toko no. Itinaru da it. Nudil acuh tak acuh it hangat-hangat tai ayam. Det amu kau po ogadan miagalidit tapol lit sogion da tamus. Da amu po korikot muntok dia ot ay kontotogod da kinarahingan dit malab kalab. Amu po korikot muntok dia it kemurkaan Tuhan. Ihumo na kinarahingan oit insana natulun dit asiriba aginawo dahir kinena nidi. Ipopo wonsoy dihukum daw. Ihumo na kaadilan kasiribaw na ginawo. Kantod iyo kaw na po nga intirungan antakandot tadaw kemurkaan Tuhan. Tok. Nakaw ni mo ti alam to ko.
Jadi hiti na pod pinapailoh kumadati nga suway ko ilo na po kita Bisaya no kita dati nga anon do ayhum maghihum tok pada nga anon do kito. Suway kay ri nakura tu maghihum tok kinarahingan pinoboros itid kitab Zefanya dot ay suway ko o kito nga it poporikot nagi kadawd hukuman munta kid ditulun dat maghihum kinarahingan. O kito to kono pa did hiti-hiti tambinay nga haro di duo ho kantakan. Kumoyso na po nga ay maghihum to kinarahingan nga anay siyo ano dat ayhum. Milo dati borosan dat ay ino pa'y pagigihum dati nga nampakan no diri. Iso na pohot imilo mo gompok itit pangingihum dati nga iti kapatayon. So kiro na pod ay apatay ti tulun nga ay so no paluang ko maghihum. Ilo na kumundat monatos di nga ay so na pasantaban no nampakan no pasantaban na hiri. Kumoduo sayra na pod amu toko maghihum ba kinarahingan ato ka na po maghihum nga papakito da iyati na po nga akon ko mamanaw di ralan da kinarahingan. Kamuyan na po nga painsuang to kono dit bukan di pihak Tuhan. Iri nandun nakura tu maghihum to ka kinarahingan nga ay moy dahdat iyati na po nga oin tirungan mantadidit hukuman da kinarahingan. Akon ko mamuhukum kinarahingan nga mantad ko irihi kapolidon iri pilihan dati da pumalid. Terpaksa nanda kasuang kanda dihirid gulungan dat hukuman. Halipiad o konda ka iri karahian da kinarahingan kumadati. Jadi dadamot dot harap kasiwatan dati da maghihum kinarahingan mamulaho kinarahingan paingkuraralan dati da mamulaho maghihum kinarahingan tangkiadan to koy ralando karaton iadaan to koy tangaraat sakirod ikapolidon nga gumuli toko. Haray noraitan ko pinuman potosolo dahiti miagal ko kasiribaon da ginawo papaindalan dat hukum daw ihumon to kono kaadilan iyati na pundo nga iri ni ralan dati dat maghihum ba kinarahingan. Haro di isoot ay paguhatan na hiri. Nunuhot piswayan dot harati kamayan da maghihum miampay. Iyati na pakatutid doon dahom maghihum to ka kinarahingan ti ko miampay kinarahingan. Bersama atau mencari. Apa luhi mo ti datid ilanat haranakod iyati na pati nga mamasab maghihum kinarahingan ko mamasad miampay kinarahingan. Sayra na po dot ay miampay to ka kinarahingan nga ilo na pot ihumon nga naihum no. Iya di bari miampay kinarahingan. Yeah. Miampay. Iso na pot pangitanan dat iyati na po nga miampay kinarahingan nga I will go to ko gumuli to ko kinarahingan. Ilo na kakitanan papakitad iyati na po nga miampay kinarahingan. Atumbay ano ko dot ay gumu na ti kinapolidon dati kinarahingan. Iso na paralan dati maghihum kinarahingan nga tangkiadan to ko it aralan na napalid. Iadaan to ko ikaboboyuhon it ralan-ralan dit kapiyon to kot dong kinarahingan. Iri ni papakitad iyati na po nga maghihum kinarahingan. Jadi puji Tuhan tu insanan to ko dodondo nga miampay kinarahingan. Amen.
moydah dot patilembus kasarit ogi reti kapagiampayan dati kumakinorohingan. Tadaw do bayno, miampai tokod isuang kabaktian. Timpu do orikot nga kapagiampay kasari tokod isuang dot kaisisan do sumambayang. Paingka nagikadaw ti kaisisan dati dot monikid min susuab, kasuabon, nga iso oralan dati dot magiampay umakinorohingan. Pinado kolisihan kadano ti lembus poy ratu Tompinado ko upusan gulino kumaa kinoringan. Kano misisa takod isuang sambayang? Kinoringan iasundu isuang kerajaan sorga, kasuabon diti insan pod si kawiyahay tu nembulayan dahayad paingkukuro horalan dahayad maghium da kinorohingan nagi gumuli gumirot kumakinorohingan. Naboras no sayra no pod miampay yahay da kinorohingan nga haroho kaposyon dit otorimo dahay. Halipiad o gumukoratuon dahay o gumukasimpangon kapolidon nga kasuabon da bayno gumuli yahay kumadia otumbayan ni haydat paingkuran na pakapasyan dahay nga tarimuan no ampunan no tainsana ni dusa-dusa dahay gisambuat yahay no po nga kano daw gumirat kago kumadia Tuhan. Kung sikaw mantado kasiwatan iti mahadad kapagiruba kago haydat kasuabon da suwab. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, gisam na hitihot kapag yampayan natin kasobon bay no? Moyo ko Pulau Pinanggot pukul 2. Pukul 2:30 kantor di sa dapon na bay no? Isay na pot ay mampay da tumulod da mga hila abuli kaw da may among pukul 2:30 dot sa dapon na bay no nga iri pa dito maya no ay Zoom lah ay alaid haron na lebih kurang 30 menit. Kay hinakaw pohom kapiruba takod sera da kapisalot.